Ngibingelele ngethemba wonke umuntu uyaphila. Cha bafowethu namhlanje akuningi kodwa uNkulunkulu bekuba sikhulume ngento ebucayi engiyesathindayo nempilo njalo. Kunento bantu bakaNkulunkulu abanye abantu abangayazi noma ngithi abanganakho ukuqonda kwayo kuthiwa ubizo. Ubizo kusuke lokho kusho ukuthi uzalwa uwumntwana kodwa omiselwe impilo ethizeni, osho ukuthi leyo mpilo awuyikhetheli wena. Impilo ukhethelwa abadala kuyena nolobizo ukuthi ngolwani. Uma ubizo lwamathongo abadala bakukhethelayo, uma ubizo lobuNkulunkulu lobo buNkulunkulu obuzokukhandela impilo. Lokhu kutshela ukuthi ngalesikhathi ukhula wena uyakhula uzazi ukuthi nguwe kanjalo impilo. Kuziba khona izimpawu ezishoyo ukuthi unobizo. Ngisho ukuthi-ke bantu bakaNkulunkulu noma kusuke into ongayiqondile bakuthatha isikhathi ukuthola ukuthi unobizo noma cha. Kuthatha isikhathi ukuyibona ukuthi wahlukile kwabanye abantu ngoba yonke into esuke yenzeka unokuyitshela umuntu yenzeka kuyena. Ingakho lonto idinga ifocus kakhulu. Ngisho ukuthi umuntu okanjalo kuthiwa unempilo akhandelwe yona ufuna ukuthi ayiphile. Ekufuna ukuthi leyo mpilo leyo ake ngibize mhlawumbe ubizo lalo muntu mhlawumbe ufuna asiza abantu. Uyabona uthola usiza abantu ngecounseling ngoba lento yecounseling ikhona kithi Ndlabhisholo. uNkulunkulu wayemisile ukwazi ukuba khona umuntu ukwazi ukulapha ngomoya uma ukhuluma naye. Ukhuluma amagama wakhiphayo kwelaphe lobuhlungu osubuzo emphefumulweni. Ngisho ukuthi inkinga-ke yalolu daba engikhuluma ngalo, umuntu onobizo uma engalwazanga ukuthi unobizo impilo ayiphambili ayikwenzeki lutho ngoba khumbula lo muntu impilo yakhe ukhandela okufanele ayiphila kabe zokuphila impilo efunwa uye. Yonke into ezeke empilweni yakhe into ekhandisha unjengomuntu othunyiwe. Ake ngibekise-ke nje abantu abasheshe bayiqonjele kuthiwa i-ambassador ukuthi njengoba silathi ne-South Africa sibe ne-ambassador lento silithuma kuphi eRussia liyosimela thina ama-South Africans. Lokho kukutshela ukuthi-ke loya muntu njengobe le akayi kuyophila impilo yafika ikhanda yena le nokuthi ufuna ukuyokwenza uhamba ngokuthi uthunywe ini la uyobuka into okuthiwa akazoyibuka la uyophila impilo efunakala la ezobisha ukuthi usuka la. So umuntu onobizo kukanjalo umuntu ozalwa aphila impilo nje engajwayelekile kodwa kufuna ukuthi azathola ukuthi unobizo kuyima izophila impilo eyiyona miselwe yona. Uma ungazange ukuthi unobizo kuba nenkinga abantu bakaNkulunkulu ngoba impilo yakho ayisho kahle ngoba kusuke kusho ukuthi uphila impilo eyifake engeyona le Fabi yayiphila. Leyo nto iyayibopha impilo abantu bakaNkulunkulu. Okubuhlungu-ke ngokuba nobizo ukuthi impilo osukuyiphila wena isuyiqonda kuwe wedwa akekho omunye osukuyiqonda. Ngangokuthi abantu noma ungabasiza kangakanani bona kodwa bohlale njalo befuna into abangakwaza ngayo, befuna into abangakukhaphela ngayo. Noma ungenza noma ngaba yini empilweni zabantu kodwa bona baba nale inhliziyo zokukhaphela. Ngisho ukuthi-ke mntaka baba uyibukela ukhona mhlawumbe nawe usizini obhekana nale empilweni yakho nezimo ezikwehlelayo sikwehlela ngoba mhlawumbe umuntu obizwa nedawazi kunendlela ofabi uyayithatha nempilo ofabi uyayiphila. Ubone iminyango ukuthi ayivule ivalekile ubathe mhlawumbe umnye kwezobudlelwane akulungi kuphi kukhona okushoyo. Ubathe kweze imali kwale koyasho ukuthi awusukume ubuke. Kungenzeka nawe umuntu kaNkulunkulu nawe umuntu obizo ufuna uthola ukuthi ubizo lwakho luyini ukwazi ukuqala indlela eyiyo uzophila impilo okhandelwe ngoba lo sayiphila kwamanje ayisiyi-original. Yebo kubuhlungu kunjalo kodwa uNkulunkulu into asuke eyifuna ukuthi wena ube nenhliziyo ebunene ukwazi ukuthanda wonke umuntu ngendlela eyodwa. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu nisayibuka ubuka izimo ezikwehlela empilweni bese uyabuka ukuthi lezi zinto siyizamile azingasebenzi. Akubuka ukuthi awuyena nomuntu obizo, awuqala ubuka amaphupho akho ukuthi ayafana nawo abanye, uzoqala ukubona lapho ukuthi khona ukufuna lapho kwenzeka. uNkulunkulu uyanithanda. Amen.